ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यदिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धिशतन्द्रं षडरिपुमतशब्दं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायनो विरागाधराजुवाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भक्तवत्सल भगवान् को। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर वाकई वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण नित्य पाठ अंतर्गत दशम स्कंध को आज 37वां अध्यायको पाठ आरम्भ हुँदैछ। यहाँले श्रवण गर्नुहुनेछ। अथ सतत्रिंशोऽध्याय श्रीशुक उवाच केशी तुकंस प्रहित खुरेर्महिं महाहयो निर्जरयन् मनोजपः सटावधूता प्रभिमान संकुलं कुर्वन्नभूयसितभीषिताखिलः विशालनेत्रो विकटस्य कोटरो बृहद्गलो नीलमाम्बुदोपमः दुराशयगंसहितं चिकीर्षुर्व्रजं सनन्दस्य जगाम कम्पयन् तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं तद्धेशितैर्बालविगूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणीरूपावयत् स व्यनदन् मृगेन्द्रवद स त्वं निशाम्याभिमुखो मुखेन कम्पिबन्निभाव्य द्रवदत्यमर्षण जगानपद्भ्याम् अरविन्दलोचनं दुरासदचण्डजवो दुरत्यय तद्वञ्चयित्वा तमदोक्षजोरुषा प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविद्य पादयो सावज्ञमुत्सृज्य धनुशतान्तरे यथोरगं तार्चसुतो व्यवस्थित सलब्ध संज्ञा पुनरुत्थितोरुषा व्यादाय केशी तरसा पतद्धरिं सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यतोरगम्बिले दन्तानिपेतुर्भगवद्भुजस्पृशस्ते केशिना तप्तमय पृशो यदा बाहु च तद्दे अगतो महात्मनो यथा मय सम्भवृदे उपेक्षितः समेधमानेन सकृष्णबाहुना निरुद्धवायु शरणान् सुवीक्षिपन् प्रस्मिन्नगात्र परिवृत्तलोचन पपातलेण्डं विसृजन्सितो व्यसो तद्देहतः कर्कटिकाफलोपमादभ्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुज अविस्मितो यत्नहतारिरुत्स्मयै प्रसूनवर्षैर्दिविशद्भिरीडितः देवर्षिरूपसंगम्य भागवत प्रवरो नृप कृष्णमक्रीडकरमाणं रहसे तदभासत कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतं प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानाम् एको ज्योतिर्वैदशं गूढो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर आत्मनात्माश्रय पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्सङ्कल्प सृजस्यस्य वशीश्वर सत्वं भूधरभूतानां दैत्यप्रमदरक्षसम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च दिष्ट्या ते नियतो दैतो लीलयाय मया कृति यस्य येषितसन्त्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषादिवम् चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लान् अन्यान् सहस्तिनं कंसं च नियतं द्रक्षे परस्यो हनिते विभो तस्यानुसङ्गयवनमुराणं नरकस्य च पारिजातापहरणम् इन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणं नृगस्य मोक्षणं पापाद्वारकायं जगत्पथे स्यमन्तकस्य च मणिराधानं स भार्यया मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामद पौण्डकस्य पदं पश्चात् काशीपुर्या सदीपनं दन्तभक्त्रस्य निधनं चैद्यस्य च महाकृतौ यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्यमहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि अथ ते कालरूपस्य च वैष्णोरमुष्य वै अक्षोहिणीनां निधनं द्रक्ष्यामि अर्जुन सारथे विशुद्ध विज्ञानगणं स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थममोघवाञ्छितं स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुणप्रवाहं भगवन्तमीमयि त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिता शेषविशेषकल्पनं क्रीडार्थमध्यात्मनतमनुष्य विग्रहं नतोऽस्मि दूर्यं यदुवृष्णिसात्वदाम् श्रीशुक उवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत प्रवरो मुनि
प्रणिपत्याभ्यनु ज्ञातो ययो तद्दर्शनोत्सव भगवान् अपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाभि पशून् पालयद पालैः प्रीतैर्व्रजसुगावः एकदा ते पशून् पाला सारयन्तो दृशानुषु सक्रुर्निलायन क्रीडा चोरबालापदे सदा तत्रासन् कतिचित् चोरा पाला च कतिचिन्नृप मेषायिता च तत्रैके बिजरुरकुतोभया मया पुत्रो महामायो व्योमगोपालवेषदृक् मेषायिता न बहुबाः प्रायचोरायितो बहून् गिरिधर्यां विनिक्षिप्य नीतं महासुर शिलया पिदधे द्वारं चतुपञ्चावशेषिता दश तत्कर्म विज्ञाय कृष्णधरणद सदं गोपान्नयन्तं जग्राह भृगमरिरिवौजसा सनिजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदृशं बलि इच्छन् विमुक्तुमात्मानं न शक्नो गृह्णातुर तं निगृह्यात् चितो दुर्व्यां पातयित्वा मयितले पश्यतां दिविदेवानां पशुमारममारयद गुहापिदानं निर्विद्य गोपान्निस्सार्य कृश्रदा स्तूयमान सुरेर्गोपैः प्रविवेश सुगोकुलं गुहापिदानं निर्विद्य गोपान्निसार्य कृश्रदा स्तूयमान सुरेर्गोपैः प्रविवेश सुगोकुलं हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। भक्तवत्सल भगवान् को, श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को, लक्ष्मीनारायण भगवान् को, भक्तौर भगवान् को। जय जय श्री राधे श्याम।